umunyezamu Singuyanga. None ikipe yagiye ku isoko kabisa. Ikaba yinjizemo umunyezamu mpuzamahanga witwa Pavel Ndizra. Afatiye ikipe ya APR imyaka 2 ishize. Ariko baramusezereje. Ariko nyine birangira amasezerano ye arangiye. Ubu ngubu mbese nawe nta kazi afite. Ikipe rero bavuga ko ari Haji Kanyabugabo, ikaba yaramforuje cyangwa se yongeyemo amaraso mashya. Barimo nyine uyu witwa Pavel Ndizra, ariko harimo na Regis muzi cyane mu ikipe ya Kiyovu, muri defense y'ikipe ya Kiyovu, umuvandimwe wa Migi, umuvandimwe wa Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Ikipe rero iyobowe na Ramadan ariwe mutoza, ndetse na Tumaine Titi. Team manager akaba yitwa Baryinyonza, ni ikipe y'abastari nayo y'abana bato. Harimo abitwa ba Messi ngira ngo murabazi muri Rayon Sport. Harimo uyu mungu witwa Iradukunda Eritatu, wakinaga ikipe ya Mukura. Ni ikipe rero ngo ije guhagarika amaraso y'Ababreziliya. Ngije guhagarika amaraso y'Ababreziliya hanga. Rero dutegereze turebe ko Ababreziliya nka ba Haruna Niyonzima, abitwa ba Muhajiri, abitwa ba Bobo, bashobora kwemera, abitwa ba Sajat bashobora kwemera ko iyi kipe yitwa Spark itungurana, ikaba yabasezerera, dore ko no ku munsi w'ejo habaye ibitangaza. Byaje kurangira nyine ikipe y'abana bato yitwa Young Boys, igizwe n'abakinnyi benshi b'ikipe ya City Boys. Ikaba ari ikipe rero iyobowe n'uwitwa Shafi, akaba ariwe perezida wayo. Ku munsi w'ejo ikaba yari yitwaye neza cyane. Isezerera bitunguranye ikipe yitwa Stella FC, yahabwaga amahirwe yo gutwara igikombe muri rino rushanwa, ariko ku munsi w'ejo ikaba yaraviriye muri kimwe cya kane, itsinzwe kuri penalty, nyuma yuko rero amakipe yombi yari yanganyije igitego 1-1. Igitego rero cyari cyatsinzwe n'uwitwa Mucyo, umwana w'umuhanga cyane kabisa ukina muri City Boys. Akaba rero ku munsi w'ejo ariwe watsindiye ikipe yitwa Young Boys. Igitego kirwanaho birangira ariko akagozi gacitse ku munota wa nyuma, habura umunota umwe bayikubita igitego cyo kwishyura. Ni ikipe rero ifite confidence, iyo Young Boys ifite confidence y'umunyezamu witwa Olivier Kwizera, n'ubundi ku munsi w'ejo wigaragaje kabisa nk'umunyezamu uri ku rwego rwo hejuru cyane. Akaba rero yarateye ubwoba abakinnyi barimo ba Eric Zidane n'aba Jija, penalty bazita hejuru cyane. Birangira rero City Boys, birangira Young Boys rero ariyo ikomeje muri kimwe cya kabiri. Sezere Stella y'abastari kabisa, harimo bitwa ba Osaruwe, abitwa ba Emery Bayisenge, abitwa ba Benedata Janvier Jija, akaba harimo bitwa ba Abimana Yves. Akaba rero yari yazanye witwa Maranda Destiny, umwataka w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ufite abakinnyi benshi b'abakongwe, barimo ba Kayezu Jean Bosco, irimo bitwa ba Rutanga. Ni ikipe kabisa wabonaga ko yuzuye kandi imeze neza, ariko ntibyayibujije ku munsi w'ejo ko isezererwa. Uyu munsi rero nabwo dushobora kubona ibitangaza kuri ikipe ya Spark y'abana batoya, ijye gukina n'abakinnyi bafite inararibonye cyangwa se experience, bayobowe na Haruna Niyonzima, bitwa ba Emmanuel Okwi, n'uwitwa Majiri Akizimana. Ikipe y'Abanyabrazil kabisa y'Ababreziliye, ndetse abantu bakaba biteze kubona umuhungu witwa Bobo usanzwe ukina mu ikipe ya Marine. Akaba rero abitwa ba Sajat abo ngabo bose bakaba bari muri ikipe y'Ababrezil ifite abakunzi benshi cyane muri irushanwa ryateguwe na Esperance, irushanwa twita Esperance Football Tournament. Rikomeje kuryohera abantu, bakomeje kugenda barireba, dore ko riba ryanitabiriwe n'abantu benshi cyane. Ngira ngo murabona ko ubwitabire buba ari bwinshi cyane. Navuga ko ari irushanwa ridufashije kabisa kurya konji neza, cyangwa se ku abantu muri iyi minsi y'ikiruhuko nta rungu bagize.
bakomeje kuza birebera umupira kandi umupira uryoshye. Aha rero ngira murabona n'abamotari hirya aho ngaha baba baje kwirebera. Mu kanya gato rero match iraza kubitangiye, urabona ko abakinnyi bagiye mu kanya gato bagiye kuba basuhuzanya kabisa. Parfait Ndizera ngira ngo muramubona, umunyezamu w'umukomoka muri Congo Brazzaville, bigaragaje cyane mu ikipe ya PRFC ndetse mu myaka 2 yahamaze akaba yaratwayemo ibikombe 2 bya shampiyona. Kuko rero murabona abakinnyi bagiye gusuhuzanya mu kanya gato cyane, umukino uraza kuba utangiye. Rero ni umukino twiteze ko nawe uza kuba uryoshye, kuko umupira bimaze kugaragara ko ari uw'abato cyangwa se abakinnyi bakiri batoya, bimaze kugaragara ko ari bo football y'imisi yubakiyeho. Turakomeza ari kugenda tubagezaho updates umwanya cyangwa se umunota ku munota. Mukomeze kudukurikira kuri Bunani Happy YouTube channel, subscribe, like, comment na share, ubundi dukomeze tugende tubana mu nkuru tugenda tubagezaho naho mukanya.